Eka nongere mbasuhuze kandi mbashimire inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda kuko mukomeje kubana natwe hano muri abagaciro niba mbona ko tubategurira iby'agaciro birimo amakuru agezweho mu masaha atandukanye y'umunsi ibiganiro byiza mu bisata bigiye bitandukanye ndetse n'inkuru zicukumbuye. Nitwa Ruben Masengesho mbazaniye amakuru agezweho yo muri ano masaha. Ndaza kubabwira ko mu karere ka Kayonza hari umugabo wiyahuye bikekwa ko yabitewe no gutongana n'umugore we, naho i Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali ndabwira ko abanyerondo bajya mu tubari kunywa inzoga bambaye imyenda y'akazi ngaho gucunga umutekano. I Nyamirambo kandi naho ni mu mujyi wa Kigali ndabwira ko babangamiwe n'umugabo ujya bakubitira mu nzira akanabakomeretsa bikomeye. Hanze y'u Rwanda ndabwira ko Trump gashaka ko Infantino ayobora Loni kandi azana kubwira ko pasiporo ya Amerika ikomeje guta agaciro ku buryo bukomeye. Izo ni ingingo ndaje nyarambure umenye byinshi biri kuvugwa mw'isi. Ni munyemeye ntangiye mu karere ka Kayonza mabwire ko muri aka karere hari umugabo wiyahuye bikekwa ko yabitewe no gutongana n'umugore we. Umugabo w'imyaka 50 mu murenge wa Murama ni mu karere ka Kayonza yiyahuye mu cyuzi Gihangano ahita apfa bikekwa ko yabitewe no gutongana n'umugore we ndetse n'abandi bantu bo mu muryango we. Byabaye ku mugoroba wa tariki 21 Nyakanga 2023 mu mudugudu wa Murama akagari ka Murama mu murenge wa Murama ho mu karere ka Kayonza. Bivugwa ko mbere yo kujya kwiyahura uyu mugabo yabanje gutongana n'umugore we kuko hari ibyo batumvikanagaho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Murama Bizimana Claude yabwiye Igihe ko uwo mugabo yajyaga agira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ku buryo bakeka ko ari bwo bwanatumye yiyahura mu mazi agahita apfa. Yagize ati uyu mugabo w'imyaka 50 ejo baramukingiranye aho asohokeye ahita ajya kwiyahura mu cyuzi Gihangano kiri mu kagari ka Muko. Birakekwa ko yari yatonganye n'umugore we. Umurambo we wabonetse kuko hari abana bari hafi aho nibo batanze amakuru ko hari umuntu waguye mu mazi. Tujyayo tumukuramo ndetse duhamagara RIB kugira ngo ajyanwe kwa muganga. Gitifu Bizimana yakomeje asaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe ku miryango baturanye bibanye mu makimbirane kugira ngo yegerwe igandizwe hakiri kare. Umurambo w'uyu mugabo wajyanywe ku bitaro bya Rwinkwavu kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere yo kuha umuryango we kugira ngo ashyingurwe. Dukomereze i Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali mabwire ko abanyerondo ngo bajya mu tubari kunywa inzoga bambaye imyenda y'akazi ngaho gucunga umutekano. Bamwe mu baturage bo mu mirenge igize akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali bavuga ko babangamiwe cyane n'imyitwarire mibi y'abanyerondo bajya kunywa inzoga mu tubari bambaye imyenda y'akazi. Bamwe mu baganira ku Telemuzi bavuga ko hari bamwe mu banyerondo bagaragara basinze bambaye imyenda y'akazi ndetse hari n'abajya kunywera inzoga mu tubari bambaye imyenda y'akazi kandi bidakwiye ndetse bibujijwe. Bivugwa ko babona bidakwiye ku munyerondo unywera inzoga mu ruhame yambaye imyenda y'akazi kubera ko nta n'abandi bakorera izindi nzego z'umutekano bajya babikora cyangwa bijya bigaragaraho. Bemeza ko inzego zibishinzwe zagakwiye gukurikirana iki kibazo cy'ubusinzi bugaragara mu banyerondo batandukanye cyane bakorera mu karere ka Nyarugenge kubera ko ari kimwe mu bituma abajura bakomeza kwiyongera muri kariya karere kuko abajura baba bazi neza ko abanyerondo batari bake bahakorera bakunze kuba basinze. Bamwe mu banyerondo bashinjwa gukora basinze no kujya mu tubari bambaye imyenda y'akazi barimo abo mu murenge wa Muhima, Gitega, Kimisagara, Nyakabanda, Nyamirambo ndetse n'abo mu murenge wa Kigali. Uko leta yamuzabajije ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge icyo buri gukora kugira ngo bukemure iki kibazo buyisubiza mu butumwa bugufi bugira buti reka tubikurikirane. Uko leta yamuzi kandi yanagerageje kwandikira umuvugizi w'umujyi wa Kigali Claudine Ntirenganya imubaza ingamba bafite kugira ngo ikibazo cy'abanyerondo bakora basinze ndetse n'abajya kunywera inzoga mu tubari bambaye imyenda y'akazi ariko ntiyabasha gusubiza. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonze Werarisi yabwiye ko leta yamuzi ko yaba abanyerondo ndetse n'undi muntu wari we wese uri mu kazi hatemerewe kunywa inzoga. Yakomeje avuga ko imyitwarire nk'iyo yo kugaragarwaho ubusinzi mu kazi itemewe ndetse polisi igiye kubikurikirana ifatanyije n'inzego zibashinzwe. Tukiri mu mujyi wa Kigali kandi Nyamirambo ngo abangamiwe n'umugabo ujya bakubita mu nzira akanabakomeretsa.
Abaturage bo mu mudugudu wa Karukoroni mu kagari ka Gasharu mu murenge wa Nyamirambo akarere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali baravuga ko batewe ubwoba n'umugabo ujya ubategera mu nzira akabakubita mu buryo bukomeye ndetse bamwe muri bo agasiga abakomerekeje. Bamwe mu baganira kuri Times bavuga ko raporo y'inzego z'ibanze igaragaza ko kwa 16 Nyakanga 2026 umugabo yakubise abantu 4 bo muri kariya gace. Bivugwa kandi ko undi muturage umwe kugeza ubu arembeye iwe, ndetse abaturage bo muri kariya gace bashimangira ko yakomerekejwe bikomeye, hanavunika umugongo ndetse anakomereka ku mutwe. Abaturage bemeza ko ikibazo kimaze igihe kirekire kizwi n'ubuyobozi ndetse bagasaba ko hafatwa ingamba zihuse zo kurinda umutekano wabo. Hari abashimangira ko batinya kugenda bonyine cyane cyane masaha y'umugoroba ndetse n'ay'ijoro kuko aribwo akunze kubakubita. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Welarisi yabwiye Times ko ayo makuru batari bayaza ariko ko bagiye kuyakurikirana. Yagize ati makuru ntabwo twari tuyafite, ariko nyuma yo kuyamenya polisi ikorera mu murenge wa Nyamirambo yatangiye gukurikirana icyo kibazo no gukorana n'inzego z'ibanze kugira ngo uyu mugabo afatwe. Yashimangiye ko aya makuru yari ataramenyekana ariko ko nyuma y'uko amenyekanye polisi ikorera mu murenge wa Nyamirambo yahise itangira kuyakurikirana. Gusa nyuma y'iminota mike iyi nkuru ikozwe, umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Welarisi yahamagaye kuri Times kuri telefone abibwira ko uwo mugabo ukekwaho gukubita abaturage amaze gutabwa muri yombi. Yagize ati twamufashe ubu afungiye kuri sitasiyo ya Rwezamenyo nyuma yaho abantu 4 bose yakubise batanze ibirego. Yongeyeho ko uyu mugabo agiye gushyikirizwa ubutabera kugira ngo akurikiranweho ibyaha ashinjwa. Hanze y'u Rwanda reka mbabwire ko Trump ashaka ko Infantino ayobora Ngoroni. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashaka ko perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yazasimbura Antonio Guterres ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni. Amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru New York Post yifashishije amakuru yatanzwe n'umuntu uri hafi ya Trump avuga ko uyu mukuru w'igihugu yemera ko Infantino yubahwa n'abantu ku isi hose kandi ko afite ubushobozi budasanzwe bwo guhuza abantu. Trump na Infantino basanzwe bafitanye umubano wa hafi cyane cyane nyuma y'imikoranire yabo mu gutegura igikombe cy'isi cya 2026 cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Muri icyo gihe Infantino yagiye hagaragara kenshi ari kumwe na Trump ndetse yamuhaye igihembo cya mbere cya FIFA cyiswe Peace Prize mu Kuboza 2025. Infantino afite ubwenegihugu bw'Ubusuwisi kandi akaba ari umuyobozi w'urwego rukomeye mu mupira w'amaguru ku isi. Yagaragaye kandi mu birori byo gutanga igikombe cy'isi cya 2026 nyuma y'umukino wa nyuma wahuje Espagne na Argentine. Trump yari ahari ubwo iki gikombe cyashyikirizwaga kapiteni wa Espagne. Muri icyo gihe Trump yashimangiye ko ubunararibonye bwa Infantino mu kuyobora FIFA bwamufasha kuyobora umuryango w'abibumbye kuko FIFA igizwe n'ibihugu birenga 200 mu gihe Loni igizwe n'ibihugu 193 bigize uyu muryango. Paolo Zampori, intumwa yihariye ya Trump ishinzwe ubufatanye mpuzamahanga, yavuze ko Infantino afite ubushishozi bwo guhuza abantu no kuyobora imikoranire hagati y'ibihugu byinshi. Nubwo Trump ashaka ko Infantino ajya kuri uyu mwanya, byasaba ko abanza gushyigikirwa n'ibihugu 15 bigize akanama k'umutekano ka Loni, aho ibihugu 5 bihoraho bifite ububasha bwo gukoresha uburenganzira bwa veto. Nyuma yaho umunyamabanga mukuru mushya wa Loni agomba kwemezwa n'inteko rusange y'uyu muryango. Umunyamabanga mukuru wa Loni uriho Antonio Guterres ukomoka muri Portugal ateganya kuva ku mirimo ye mu mpera za 2026 maze kuzamusimbura agatangira manda y'imyaka 5 guhera tariki ya 1 Mutarama 2027. Kugeza ubu ntiharamenyekana niba Gianni Infantino ubwe ashaka guhatanira umwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni, ndetse kandi FIFA nayo ntiragira icyo itangaza ku byerekeye aya makuru. Mu 2027 kongere ya FIFA
izafata icyemezo ku kuba Infantino yakongera kwiyamamaza ku nshuro ya 4 kugira ngo akomeze kuyobora iri shyirahamwe. Reka kandi babwire ko pasiporo ya Amerika ikomeje guta agaciro. Ubushobozi n'ubukaka bwa pasiporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bukomeje guhananuka uko bwije n'uko bukeye, cyane cyane mu myaka 20 ishize, aho yavuye ku mwanya wa mbere mu 2006 ikagera ku mwanya wa 10 uyu munsi. Abanyamerika ubu bashobora kujya mu bihugu 180 ku isi nta viza basabye, ibintu Amerika iba ku mwanya wa 10 ku rutonde rwa Henry Passport Index, aho ihuriyeho na Iceland, kubera ko ibihugu byinshi bishobora kunganya amanota ku rutonde. Amerika iri nyuma y'ibihugu 36 bitanga ubwisanzure bwo gutembera ku rwego rwo hejuru ku baturage babyo kurusha ibindi. Singapore niyo iri ku mwanya wa mbere, abaturage bayo bafite uburenganzira bwo kujya mu bihugu 12 birenze ibyo abanyamerika bemerewe kugeramo nta viza. Mu 2006 Amerika yari ihuriye ku mwanya wa mbere n'ibihugu bya Finland, Denmark, aho buri gihugu cyari gifite ubushobozi bw'uko abaturage babyo bajya mu bihugu 130 nta viza. Mu 2016 ubushobozi bwa pasiporo ya Amerika bwari bwamaze kumanuka, iki gihugu kigera ku mwanya wa 4, naho mu 2021 kigera ku mwanya wa 7. Abaturage ba Singapore, igihugu gifite pasiporo ikomeye kurusha izindi ku isi, bashobora gutembera mu bihugu 192 kuri 227 biri ku isi nta viza. Ubushobozi bwa pasiporo ya Amerika bugabanywa nuko iki gihugu kidatanga uburenganzira bungana n'ubwo abaturage bacyo bahabwa mu bindi bihugu. Mu gihe abafite pasiporo ya Amerika bashobora kugera mu bihugu 180 nta viza, Amerika yo yemerera abaturage b'ibihugu 46 gusa kuyinjiramo nta viza, ibintu biyishyira ku mwanya wa 73 ku rutonde rwa Henry Openness Index rugaragaza uburyo abaturage binjira mu bihugu boroherezwa. Raporo ivuga ko tugura imiryango abandi bigira ingaruka ku mpande zombi, ndetse ikavuga ko Amerika ubiri mu bihugu bike bifite pasiporo zikomeye, aho abaturage bayo bagisabwa viza kugira ngo bajye mu Bushinwa. Ibihugu biri imbere ya Amerika harimo Singapore, Ubuyapani, Korea y'Epfo, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Suwede, Ububiligi, Denmark, Finland, Ubufaransa, Ubudage, Irlande, Ubutaliyani, Ubuholandi, Norvège, Espagne, Autriche, Ubugiriki, Malta, Portugal, Ubusuwisi, Hongiriya ndetse na Polonye. Birimo kandi Ubwongereza, Canada, Repubulika ya Czech, Latvia, Malaysia, Nouvelle-Zélande, Slovakia, Slovenia, Croatia, Estonia, Liechtenstein ndetse na Lithuania. Nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, nadusoje amakuru yaragezweho, tubashimira ko mukomeza kwa natwe hano. Nitwa Ruben Masengesho, tuzongere guhura ku munsi w'ejo nagombagezaho amakuru azabagezweho masaha atandukanye y'uwo munsi. Mukomeze kugira ibihe byiza.